Ki te whei au ki Te Ao Mārama. He whakaakoranga reo rotarota kai te tūhiro nei nā marae e rua te kau i Te Tai Tokerau, hei whakanui ake i te puna whakawhirinaki reo rua. Ko te puaretanga mai anō o nā tatau o te motu ki te ao katoa, he oranga rua ki nā hapori ka whakawhirinaki atu ki te mahi tāpoi. Kātahi te ānini nui ki te kāwanatanga ko te tuku i te pūtea āwhina ina utu o iara. Kai nā mauna whakateitei o te motu whānui, rarau mai ki Te Ao Mārama. Rā te wai ko hukarewa ake i maringi a wai i ōrua kōrau i wai ke kere ao. Mā hea ke ana ko pare kohe i te matenga o ani tuatua Black o nai tūhoe. E iwa te kaumatahi o na tau kariro nei. He kaipi i kau te kuia nei nā kete o te wānanga o nai tūhoe, he amorangi o te karanga o te mōteatea o nā mahi a tāne rore a hinerehia. Ko ia te tahi o nā kaiako tuatahi o te kura kaupapa Māori i eke hei kaiako hoki i nā tari Māori o Waipapa Taumatarau. O te whare wānanga o Waikato, a huatu ki te whare wānanga i o tākou. He mātana tuhi whiti, si tō waiata anō hoki ani tuatua, ko na hautahi me tanata māhine, arā ko te kai waiata Māori rongonui nei a whirimako Black. Ka tako tō te taona o te mate ki waikirikiri marae rua toki tai no atu ki te paraere, te rāka nehua ia ki te taho o tōna huarangatira a taitura ki nā praki mōre huhoia o te rōpū Māori rua te kau māwaru i mate i te tau 2020. O ki rawa mai ki nā take i Te Ao Mārama nei. He akoranga reo rotarota kai te whakahaerehia ki runga i nā marae e rua te kau i Te Tai Tokerau. Katapaena nā akoranga nei ki te ingoa he aha. Ka mutu, he mea āwhina nā koranga nei i te hunga turi me te ata whanake i te puna kai āwhina reo rua. Kai ia tūmamau harawira te ronga nāke. Ko te reo kia Mārama, ko te reo kia rere. Koe nei te hiahia o Kim Robinson. So people can understand our culture and our way and our language, and it really helps us. He moni kua whakawhiwhia ki te rōpū o Deaf Action ki te whakahaere i ngā akoranga ki runga marae. E ai kia rau te para hoarangatira o Kim Robinson, nōna te whakaaro kia whakatūria tēnei kaupapa ki roto ki ngā iwi. He came up with the concept about 20 different marae having accessibility for deaf whānau, hard of hearing, kaumātua and queer coming and learning sign language. E ai ki ngā tatauranga o te wā, kei te takiwa o te ruarau tāngata ka ako i te reo tohu i a tau. Hei tā Kim me nui no atu tēnei hunga. It's not enough. It's not enough people using sign language. We need more people to know sign language. It's really important to have access to all services. Kua rua te kautau a eri hokianga e whakaako reo tohu ana. A kei te timataia ki te waihanga i te reo tohu, kei roto katoa i te reo Māori. So the kaupapa Māori school in Kātahi. I've been meeting people there and they've been teaching me Māori, and then we've been making signs together and we've been developing that space. All the students are really excited to learn sign language there. Nā Catherine Baragwanath te wharekai o 39 Gillies I Kawakawa. A koia hoki tētahi o te hunga kai te ako I te reo tohu. It's one of our official languages, so I felt that there isn't enough voice. I know that's an ironic statement to make, but I didn't think there's enough voice or traction for an official language in our country, so I decided for my own personal growth to learn sign. Hei a hepe tema timata I ngā koranga, no reira kai te puta te karanga ki ngā iwi o Te Tai Tokerau, kia kawea te mānuka ki te ako I te reo tohu. Tumo mao harawira, Te Ao Mārama. Kua huri poki te kāwanatanga I wāna whakatau mo te tango I nā rākau tauhou I te wāhanga pūmau o tana kaupapa ututuku waro. Ka tūna pihi ana mana popuri whenua Māori ki te narohana o nā ututuku waro, arā e whitu piriona tāra te rahi o te tahua ka ngotea I te ao ohanga Māori. I kōrero māua ko te kanapūrangi tauira o te rōpunahere Māori, nā pou ātāne I kō ake nei. Kia ora kana pūtea, nau mai ki te hōtaka. Tuatahi, ko tuohu te kāwanatanga ki tā koutou inoi, engari ka mātua I tēnā?
Ko te whakautu poto peata kao, he nui tonu te mahi kaimua i te aroaro e tutuki ai tā mātou i tono ai I roto I ngā tāpaitanga ki te kāwanatanga. Hoi anō he tohu pai kua tahuringa whakaaro, kua whakarongo ki ngā nawe, ki ngā tāpaitanga te iwi Māori, whāna ki tēnei take. Hoi anō he nui tonu te mahi kaimua I te aroaro e tutuki ai ngā wawata, ngā whakaaro I whakatakotori ai e mātou I roto I ngā tāpaitanga nei. Nā tata ki te toru te kau ōrau o ngā mahi ngahere I raro I te kaupapa utu tuku waro kai ngā whenua Māori, ne? Kāre kore, ka whānui haere I ngā whakatauna tiriti, I hutu rānei te kāwanatanga ki te Māori I roto I wana whiringa I te tuatahi? Tā mātou nei titiro ki tēnei kaupapa peata, kāre rātou I tino aro, te kāwanatanga I tino aro ki ngā hiahia, ki ngā hiahia, ki ngā motika. O te iwi Māori e pāna ki ngā mahi ngahere. Koere te take I kaha whakahē mātou I tēnei whakaaro kia panoni hia tēnei ture. Nā runga I tā rātou kore aro mai, ki kore mōhiopea ki rā āhuatanga. Engari kua whakamārama atu mātou ki a rātou I rā āhuatanga. Nā ko ki mai rātou ka whakatārewa hia tērā panoritanga ture mo tēnei wā. Nō reira, he tohu pai tēnā. Nō reira, ka whai tonu rāne koutou I te ara ki te kōti kia kore e raru ai nā kaiwhakahaere ngahere Māori? Mena koera te ara, me whai tāu te iwi Māori kia whakarongo mai te kāwanatanga ki o tātou nawe. E tūwhera tonu ana tērā kuaha. Nā te mea kare no te kāwanatanga kia ki ira kati nei, kua whakakorea tēnei panoritanga ture. Nā te mea he nui ngā hua I roto I tēnei whakarōpūtanga ngahere I roto I te ETS. Nō reira, e ai ki te reo o tēnei reta I puta I a show rau o ko Nash, e tūwhera tonu ana te kuaha kia hoki atu rātou ki tērā kaupapa. Nō reira, mena e tūwhera ana kia rātou, e tūwhera ana tonu te kuaha kia mātou, kia tātou te iwi Māori ki te kōkiri tēnei take ki roto I ngā kōti. Ka whai. Kāna paurangi tauira o ngā pau a tānei, tēnā koe e nā kōrero, kia ora. Tēnā koe. Kaitua ke tonu, ko te puaretanga mai anō o ngā tatau o te motu ki te ao katoa, he oranga rua ki ngā hapori ka whakawhirinaki atu ki te mahi tāpoi. Hoki mai anō. Kai te hiahia nā hinara ke arotake hia e te o tita tianara nā utu āwhina te kāwanatanga I te kitenā atu, kua utua ki te tangata kāreiti kāna kia whakawhiwhia. Ko te tuatahi o nā utu āwhina e toru I utua I tēnei wiki. Ko tōna take he whakamauru I te ngau o te pikina utu mō ngā mea katoa I ara I Aotearoa nei. E nā reka I te kite te kāwanatanga he ringa hapake te ringa āwhina, anei atini Molangu. Kua utua te tuatahi o nā utukotahi rau te kaumā ono, I utua ki nā pēke I nanahi nei. Hoi anō te rāno te nui ngā atu I Waimaria. My inbox has been inundated with people around the world having received the cost of living payment despite being ineligible. We've now learned that 800,000 fewer people than promised have received that payment, and the question remains open as to how many of them live overseas. I nā te nui ake o nā pātai I nā whakautu. Do you have any update on whether any dead people have received payment? No, I don't. There's nothing for the Auditor General to investigate. Me te haka hore rātau I tono. According to the law, they're required to pay it back, and I put to you that many of them may not even know that payment's been made yet. He mahi nā te kāwana I tuku atu mā te tari tāke e kawe. Hei tā te kai kōrero tāke mo te āpitihana, a hakua nā whakatūpato. We were advised from the start that relying upon data sets that are imperfect of inland revenue. A hakua tērā e tukahana te minita ki muri I te tari tāke.
I think Inland Revenue are doing a good job. The only alternative would be to make 2.1 million people apply for it. David Parker should apologise, and the Prime Minister and her Cabinet should apologise for recklessly going ahead with a scheme that they were warned would lead to ineligible people getting payments. Ina te pātai e hia te nama I te mutunga mai ki te kai utu tāke. Ki te āwhina ina whānau ki te whai oranga, ko te matapai a te rōpū a pitihana, kei nā te kau miriona tāra te mutunga mai. It's been an absolute dog's breakfast. Tēnei Molyneux, Te Ao Mārama. Ko nā tatau o Aotearoa I puaretanga ngā manuhiri o Te āwhānui I tēnei wiki. Te wā tuatahi no te katina I te taurua manorua te kau I raro I nā here mo te mate korona. Ai whai oranga no tēnei ki ngā mahi tāpoi Māori me o rātou hapori ko hono mai te kaiwhakahaere o te puia I rotarota e Araia ki o... E Raia, tēnā koe, e hoa kua huakina nā tatau ki te katoa. He rongo pai rānei tēnei ki o koutou o te puia? Tēnā koe te tuahine, ai, Kātahi te rongo pai ko tērā I te tuahine, ai, ka tūwhiri anō ngā kuaha meki, ngā marama e heke mai. Ko te mana huia ka kite I te hunamane e tai mai ana, e hoki mai ana. Ai, Kātahi te rongo pai ko tērā. Nā kai te pehewa koutou whakarite nā mo te wā o te koanga me te raumati. He pai. Wai mari ana mātou, kāre mātou I kati, ne? I ngā tau e rua ko pahure, I whakai mai tā mātou poari, kia tūwhira tonu ngā kuaha ki ngā hunga, ahakoa te tapoiti o rātou I tai mai, no reira I roti I tau wā, kua āta wānanga mātou, I ngā haeretanga meki, konei te puia. Hei tauira ko te roanga ake o ngā haerenga I mui te kauvere āhua tahi haora pia te roa. I ngāia nei kua nuku atu ki te rua haora. No reira, kuruku ia ki te hohunutanga o mātou mahi. Ki anoho ki te whatu manawa meki o ngā manuhiri ka tae mai. Kāri, poro I ngā tūranga nā kaimahi? Etahi, he wā tino taumaha. Tino taumaha e te tuahine, engari kua puta. Nā e Raia, e aiki nā mātana ohanga me he ngata nei te āhua o te hokina mai o nā tūruhi no nā whenua pēnei āwhina. Pepe, he koutou e whakatahuri I tēnei take. Karahi ake rānei wā koutou pānui pēr ki tā wāhi? Ai pēr, ko te painga he tino painga ngā mahi kua tutuki e manaakitanga Aotearoa, Tourism New Zealand. Kua noho tonu rātou ki muri te aroaro me ki ngā kiritaki, wa mātou hoa ki rā wāhi, Kātahi anō mātou kua hoki atu ki rā wāhi ki Amerika, ki Ahitereiria, ki te whakakaha e rā hononga me ki. Engari e kore tae te pēhea I te tuahine a tōna wā ka kite mehe mea kua rahi ake wa mātou mahi. Engari whakapono ana mātou ki tērā kōrero kei tua tā wauau te rā I whiti ana. Nō reira, ki tō tisiro he oranga nui tēnei kua hoki ki ngā kaupapa tāpoi I rotorua, o tira te motu whānei? Ai, runga I rā kōrero Kātahi anō ka ki atu kei tua tā wauau te rā I whiti ana. Reira, mautuanu ana mātou ki tērā kōrero te ngā kaurorotu me ki, korite mātou, ko āta wānanga, korite kei te hikaka anō te wairua te hunga nei. E Raia, ke o te puia kāre ārika nei te mihi e hoa kia ora. Tēnā koe. Ko te pire e kauni he rāro he o Waitaha ka whakanuia I tēnei wiki. He tuatahi o tōna momo e āhei aia nei tahu ki te tohu I tētahi tokorua ki te kauni hera. Anei te pūrongo ana hui a Wade. Mai te hainatanga o te tiriti. Kāre anō kia tautokona tētahi kāwanatanga kia tohua e ngā iwi he māngai ki ngā kaunihera. Kua eke ki tērā wā. This is about the treaty partnership, about recognising that Ngāi Tahu
are entitled to representation on local government. Ko tā te pire, kia riro mā ngaitahu e tohu kia rua ngā uri a ngaitahu ki te kaunihera. This bill is about respecting ngaitahu's tino rangatiratanga to be able to appoint their representatives. Likewise, the 14 elected councillors which will take place at the council elections, I say this is democracy plus. What we are talking about is something where one group of people can be put on a council without having been elected at all. E kore te rōpū nāhi nara e whakae mai. Without having the support of local voters and simply having been picked by Ngāi Tahu, we don't think that's right. We think that undermines the principle of one person, one vote. Environment Canterbury, in the fact that they have brought this bill to Parliament because they see the benefits that have accrued to the region of Canterbury through having that mana whenua representation on their council. Aha koa nā te kāwanatanga nāhi nara ōmua e nei tūranga I whakatū e mautonu ana rātau ki tā rātau. The question that needs to be answered by the government is why is it that some people can be appointed to the council without having had a single New Zealander vote for them? We absolutely believe in the fundamental constitutional presumption of representative democracy. Ko tā tiri kā tene, kairo whare a ngaitahu a pōpō, me te mea nei, ka hipa te pire me te whitu te kau mā whā pōti. Is the Minister aware of the results of the Bill of Rights assessment? Ngā hui Wade, Te Ao Mārama. Tēnau tonu mai, tai hoake nei kia pakari nā ringa toi Māori ki nā tikana pakehi, neira te kaupapa te pūtea tautoko o toi tipu toirea. Nau mai anō. E rua nā mētara ko urakai te kaikau hoi no tainui a Lewis Clareburt, e nari kāre anō kia oti iaia wana mahi. Ko Clareburt te kaikau hoi tāne tuatahi, te Māori tuatahi hoki, ki te whiwhi mētara ko ura I nā whakataetai o ngā hua whenua o Te Ao. Nāna te rehi pūrere hua e 2 mita me te rehi pāheko heko e 4 mita I toa. Hai a pōpō ka whakataetai e ki te rehi pāheko heko takitahi e 2 mita, tana tino rehi. Kene he mētera anō ka raka ia ki te kaki. It's pretty crazy to think that, maybe I could bring home 3 medals. I thought maybe I'd be able to bring home 2 with the 400 AM and the 200 AM. The 200 butterfly was obviously a bit of a surprise, but yeah, look, anything can happen. 100 metres to go. Lewis Clareburt looks very, very good indeed. And that 200 medley, I know that there's 3 other guys in that event that are super competitive and faster than me. So I'm just excited to give it a nudge, and I know that I've probably got a pretty big target on the back of my head now from the rest of those guys, and I think it's going to be an exciting race. Ko toi tipu toirea tētahi hōtaka nā toi Aotearoa, kua te kautau e tautoko ana I nā ringa toi Māori e pihi ake ana. Engari, e hara ko te tuku pūtea tautoko noi ho tānei mahi nei. He hōtaka tēnei e whakaako I nā pū ke nā whakahaere pakihi kia e ke angitu ai te tangata I wāna mahi. Nā kia tahuri atu tātou nei nei kia kere ama te ua te kai tohu I toi Aotearoa. Kia ora kere ama nau mai. Tēnā koe, e mihi ana, tēnā koe. Kere ama ko te kautau no te timatanga o tēnei hōtaka, nā te ahai timatai? I ahu mai a te ingo o tēnei kaupapa. I te pakatau ki runga nui o tō tātou pāpā, tāpiranga ngā te etipu e rea I te rā o tō ao. Tō ringa ki te rā ko te Pākehā, hei oringa mo tō tinana tō ngākau. Ki ngā taonga Māori hei tiki mo tō mahunga. Nā runga I te rā whakaaro, he puna pūtea tēnei, he puna tautoko. Kia rā, mō rātou te hunga, ngā manu pīrere, rātou katahi anō kua puta I ngā whare tini, ngā whare wānanga rānei, me te tino hia ki te whai ngā tapu ai o ngā tino whetū, te hunga paki o Te Ao Māori, ko ngā ringarehe toi tērā. Nō reira, mā tēnei pūtea tautoko, ka tāia e koe te waihanga toi, I raro I ngā parirau o tō ake I hōpu manawa. Te ako I ngā āhuatanga o te whakapakari I tō ake mahi toi. I au whakaaro, I au pūkenga,
kia piki atu koe ki ngā tihi o angitu. Ai. Nō reire, tīmata tēnei kaupapa i te tau 2013, hei kaupapa aki i tērā hunga. Te hunga rangatahi, te hunga kaeke ki tēnei kaupapa, ki ēnei mahi. Nō reira, i te tau 2018, i haere toi Aotearoa ki ngā tōpito te motu. Ki te wānanga, ki tō ringa toi taha, me te pātai, he hanga wawata o ngā toi Māori. He hanga me kahana, he hanga me kāre tino kahana. Tētahi o ngā kōrero i puta mai, i tauawa, e hihi ana rāta ki te tono no tētahi kumara, tētahi pūtea, hei tautoki a rātou. Engari, kāre tino mōhio ana rātou ki te whakatakoto i a rātou whakaaro ki roto ki te tono pūtea. Ahakoa te kaunga o ngā mahi, he pukenga anō tēnei, te tuhi i ngā whakaaro, te hāngai ki ngā strategic outcomes e rā momo mahi, ngā budgets hoki, hei waua o e rā mahi. Tētahi atu o ngā tino hia, o te hapori taua wā, tēnei wā tonu, kia tuku kiriata hei tono pūtea. Mā tēnei kaupapa, kataia. Te hia anō, kia hui tahi ai, kia kōrero tahi, kia wānanga tahi kia ea, ngā pātai o te tono pūtea. Nō reira, nui ngā reire kētanga. He tikatau, Kerea, he tikatau, he tino ua wēnei tono kua ki te au i nā pepa tono rā. Nō reira, he hana painga kua whai rānei ki nā kai taurima Māori tauhou i roto i nā tau? Ngā painga. Maha ngā painga, maha ngatu ngā painga. I ngā tau kua pahure, i uru atu etahi o te hunga rangatahi, te hunga manu pīrere rānei, ki te whakakotahi, ngā whakaaro, ki te mahi raro i ngā parira o ngā tino whetū. Pērā Iri Elliot, tētahi kaikanikani rongonui, ko Melanie Baldwin hoki tērā. He ringa toi, he curator, ko ia te hautu o te whare toi o Hoya Gallery tēnei wā kei te tai rāwhiti, ki anu ai tētahi hoki. He kai whakaari, he kai tohu, kiriata, whakaari hoki, he kai tohu, ko ia te kai tohu o Aronui Festival kei Rotorua. Sydney Tāmati, he kai whakairo hou, tāna tino hia, kia hoki atu ia ki tōna ukaipo, ki te whakaoti ngā whakairo, i tōna whare tūpuna, kei reira ia e mahi ana i raro i ngā parira a Lionel Grant i tēnei wā. Zeb Nicklin, he tētahi o ngā mātanga reo, he maha. No te pane kiretanga, maha rawa. Ko Aileen Weaponry hoki, tētahi o ngā kaiwhiwhi o tēnei kaupapa. Te āhua nei a kua tino whai hua tēnei hōtaka, nō reira kānui te mihi ki a koe. Hoi anō kua pau te wā ki a tāua, Kerea mā kānui te mihi ki a koe. Tēnā koe, tēnā tātou. Kia tisiro ake tātai nei ki ngā tohua tāwhiri mātea, ne? Ka paki ki kai tāia i tu atu i te uaka heke pea haitea hiahi, kāre rereke ana nā matapai ki tāmaki, rotorua ka mārere haere te hau kōraro i te ahiahi pō. Ahakoa ka whiti te rā ki tūranga, he titi pārera te āhua te hau ki reira, he marangai ki ngā motu. Kia tūpato ki ngā wāhi mā rake te whakanui a tara, kai patua koe te hau nota weta, ko tahirau kiromita te kaha. Nei mua i te haiata ka marangai ki whakatū, he rangi mahana ki ōtau, tahi engari ka riri te hau, mā o te ua ki tāhuna i te ata moata, he hautonga māru anu ka papuhi ki waihopai. Akāti, koe nā piki me nā heke a Te Ao Māori tēnei pō. Toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News, me nā hihia kouta te whaiwa mātou karere katoa. Naka waiho mana reo rōreka o te kapahaka o angitu no tāmaki makaurau te hōtaka e whakakapi. Nei tā rātou waiata tira i waitahia nā mahi haka nahau, i nā rā whakanā kua hori. Kia Māori ori te noho.